Šta sam pričao? Jebi se Koći, ti šta sam imaš? Ko je to radio već, ne znam, nisam. Ajde ga tražim, pičku mati. Ja, doktor našao skinje će se ostati. Skin se ovdje. S nekim likom ima 200 kila. A on ima 40. Nisam ga ni držati, zato je pao. Trebamo ovaj uploadovat demo jebi ga. Da snimu. Hajde da ga probam ovako kako ga 4 šere. Koliko za video. A kako ga ljudi uploadovat jebote? Loko. Loko. Mene se čini da... Loko, brate moj. Loko. Konje. Dorate. Loko, moj. Jebo. Gdje si, ma? Ovo, vicu. To ti kući. Alo, je li ovo kodić na... Na aparatu, jel? Pa kad ne znam. Pitaj ga, bo loko priča, čuje on tebe jebote. A, kodić, koja ti posljednja želja, brate? Da se vic okrene, da ga naguziš. Ja, a može, jala. Mora, jala, kad je posljedna. Može, jala, kad je to u pitanju. Nije problem. Neću ja ništa očiti, tam, brate. Ja neću očiti ništa, brate. To nema ništa kod tebe pincetom, da ti zrkaš, ja. Hića. Kurac te posluša. Ako podvata ne znam. Ne znaš ti ništa, Berodi, ti se pogubio. Brzi se naduva, garantovan, jel vidiš? Moguće. Sad mu neke kruške po ekranu sam. A nema ne, čovječ. O bože, o žurka ludnica. Da lako staviti sebe ovo naranđastu. Tako i ja bi ga stavio. Ja bi ga stavio. Ja bi dvačio moja majke, nećemo li ona ima? Bačimo jedan. 1, 2, 3, 4, 5, ajde bačimo jedan način. Bačit ćemo. Jesi ti vidio pjesmu što sam ti poslao? A jesam, ono, me čini sve kada on izmišlja u trenutku na pjesme, ono, veze s mozgom ne. Kako nema prejaka pjesma? Ajde, Kako pić, ko će? stavite naranđastu? Stavi naranđastu.